Ngikubingelele mhlobo wami nanamuhla ekuseni egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyambonga ke Jehova, sibonga umusa noluthando lwakhe nalubonakalisa malanga onke empilweni tethu. Kuliqiniso ukuthi bantu babakethu ngaphandle kwakhe uNkulunkulu thina singeke senda lutho. Konke sikwentelwa nguye, emandla siwanikwa nguye. Thina ngewethu emandla singeke sakhona. Nanamuhla ke ekuseni mfana sekhaya ngifuna sesike sibuke live laNkulunkulu sikanye kanye sesike sihle nanamuhla ekuseni sihlangene egameni lika Jesu Kristu. Akukhathalekile mfana sekhaya ongaba kusiphi isimo, ngabe usesimeni lesiqinzetele kakhulu, kepha ngicela ukukunika lamagama lokuthi uNkulunkulu kude lokumehlulako, uNkulunkulu ungedulu kwabo konke. Ngicela sesike sibuke live laNkulunkulu njena namuhla njena encwadini yaSamuel yokuqala chapter 16. Ngifuna nje sifunde just few walama verse. Siqale from verse 1 siye lapha ku13. La kufundzeka khona kanjena simakade wakhuluma kuSamuel wathi utamkhalela kuze kube nini Sawula, ngobe sengimalile ukuthi abe yinkosi yama-Israyeli. Gcwalisa luphondo lwakho ngemafutha ungenele indlela yakho. Ngikuthuma endlini yakaJese waseBethlehem, ngoba ngitikhethele lomunye wemadodana akhe ukuthi abe yinkosi. Kodwa Samuel wathi, ngingahamba kanjani? Sawula utawufa ngaloko bese uyangibulala. Simakade wathi thatha sithokade, thatha sithokade uhambe naso ufike uthi ngithe kwenta umhlatshelo kuSimakade, ubobe sewumema Jese kulo mhlatshelo. Mina ngitawube sengiyakulayela ukuthi wente njani. Uyawungicobela lowo lengitakulayela yena. Sawula wenta lokho labe kutshelwe nguSimakade. Wathi nake fike eBethlehem, baholi belidolobha bathuthumela nabahlangana naye, bambuza bathi uthenge sihle yini? Sawula waphendula wathi, yebo ngithenge sihle, ngithe kwenta umhlatshelo kuSimakade, ngingcwelisene bese nita emhlatshelweni kanye nami. Ngako wase ungcwelisa boJese kanye nemadodana akhe, wabamemela emhlatshelweni. Bathi nabefika Samuel wabona Eliyabe, wase ucabanga uthi impela logcotshiwe waSimakade nguye lo sembi kwaSimakade. Kodwa Simakade wakhuluma kuSamuel wathi, ungabheki ubukeka nebuthe bakhe, ngoba yena ngimalile. Simakade akabuki tona tingo letinakwa umuntu ubuka lingephandle lemuntu, kodwa Simakade ubuka inhlitiyo. Jese wase ubita Abinadab wamendlulisa embi kwaSamuel. Kodwa Samuel wathi Simakade nalona akamkhethi. Jese wase uletha Shama wamendlulisa. Kodwa Samuel wathi nalona Simakade akamkhethi. Jese wendlulisa emadodana akhe lasikhombisa embi kwaSamuel. Kodwa Samuel wathi kuye, nalawa
Simakade akawakhethi. Ngako Samuel wabuta Jese wathi, "Ngulawa kuphela yini emadodana ami?" Jese waphendula wathi, "Kusasele lencane kunawo onke, kodwa yeluse thina." Samuel wathi, "Vumela iye ubidwa. Singeke sihlale phansi sidle umhlatshelo ingakefiki." Ngako Jese wase uyathumela yalandwa nayo yangeniswa kuye. Yayibofana inebuso lobuhle thandzeka. Simakade wathi, "Sukuma umgcobe ngoba nguye yena lo." Ngako Samuel wathatha luphondo lwakhe lwemafutha wamgcoba ebaleni embi kwabomnakawo. Kusukela ngalelo langa umoya waSimakade wehlela etu kwaDavide ngemandla lamakhulu. Samuel wesuka lapho waya eRama. Asesithandaze siyabonga Baba longcwele yise wenkosi yethu leNkristu Jesu. Wena babe unguSimakade, wena babe unguJehova ngetulu kwabo bonke boJehova. Siyabonga wena lokhona, wena lohleli esihlalweni. Akekho babe longalinganiswa nawe. Sibonga nalifu lakho Nkosi nanamhle kusene. Khulumisana nami Nkosi, ukhulumisane nomlaleli, ukhulumisane nebantu bakho babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga babe lagcotshwa phakade naphakade liyawuhlala lisinika indlela lisiqondisa lisikhanyisela. Phinda ke babe ukhulumisane netimpilo tethu nasekusene egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sonke mfana sekhaya ngifuna lokuthi ke namuhla nje ekuseni sesikhulume ngaphansi kwesihloko lesithi bantu bangakukhohlwa kodwa uNkulunkulu ngeke akukhohlwa, uyawuhlala ngekukhumbula. Bantu bangakukhohlwa kodwa uNkulunkulu uyawuhlala akukhumbula. Lana bantu abakethu sesibuke nali lifu la uNkulunkulu sithola embhalweni and lifu la uNkulunkulu and lithi bantwana baka-Israyeli Jehova abekunguye Jehova lebekade abakhethela inkosi, kwakunguye Jehova lebekade abamisela emakhosi. Bathi kwafika lapho khona bantwana baka-Israyeli, lapho khona bafika base bafuna kuba nenkosi lekhethwe ngibo, lebekwe ngibo. Bathi nababheka bathwala iBhayibheli kwakuna Sawula, bathi nabambheka bathola ukuthi kwakulikhwa lelijaha, lalilihle lelijaha lilulekile. Nangesikhathi saShaka kwakulijaha lebekade lingasala ngoba kwakulijaha lebe impela likhulile, kubonakala ukuthi cha lijaha leli lelingakhona nekuya empini. And lithi ke lifu la uNkulunkulu bathi funela ke lenkosi le, and Jehova angijehova wabayekelela, wathi asengibayekelele ngoba bona kubuka kwabo babuka lingephandle lomuntu, kani mina eJehova ngibuka lingekhathi lomuntu, ngibuka inhlitiyo kumuntu. And lithi ke iBhayibheli mangcwele lana Simakade ufika ke la khona amrejecta khona, rejecta Sawula ekubeni abe inkosi. Inkosi beke hluleke kuhamba ngemiyalo yaSimakade, abehluleke kuhamba ngokwelifi lelimiswe nguNkulunkulu. And lithi ke iBhayibheli Simakade ke ngoba lenkosi bebathi khethele yona le,
kwabita lokuthi kufike isikhathi la khona simakathi ayi-rejecta khona le ngosi lebe bathi khethele yona ngekubuka lingephandle Nkosi yami. And lithi-ke livu laNkulunkulu Jehova-ke wase yena uthi khethela-ke wakhe lithi-ke wathi khethela Davide lithi iBhayibheli bekungemadodana aJese lebekade adelwe angu-8 Nkosi yami lebekade adelwe angu-8 and lithi-ke iBhayibheli la sifunda khona abangcwele Jehova ukhuluma naSamuel lebekade angumprofethi umprofethi wangaleso sikhathi umprofethi weliqiniso Nkosi yami lebeka amiswe nguJehova and lithi-ke iBhayibheli Jehova wakhuluma naSamuel lokuthi Samuel ngifuna lokhu uhambe uyangentela umhlatshelo ngifuna lokhu uinvite indlu yaJese ibe khona kulo mhlatshelo because kunomuntu lengifuna kumbeka esikhundleni thide ngoba tikhundla lethi khona lamhlabeni sibekwa nguJehova bantu abakethu Nkosi yami sibekwa nguJehova and ayikho iposition longaba kuyo ungakabekwa nguJehova uyayibona iposition lotibeke kuyo ungabekwanga nguJehova itakulahlekela but iposition lothola ukuthi ukuyo ngoba ubekwe nguJehova angeke kwenteke ikuphunyuke itawuhlala ingeyakho ngoba ungene entweni lengeyakho and lithi-ke iBhayibheli bangcwele lala sibuka khona kulamadodana-ke lawo uNkulunkulu sewukhulumile kuSamuel lokuthi akahambe lithi-ke iBhayibheli wenta njengokwelifu laNkulunkulu wenta njengokomyalo waNkulunkulu wahamba waya kule ndawo Jehova lebekakhulume ngayo and lithi-ke wafike wamema ifamily yakaJese lokuthi ibe khona kulo mhlatshelo ngoba Jehova abetawukhetha kulomndeni wakaJese Nkosi yami abetawukhetha inkosi yalama-Israyeli inkosi letawulalela ilalele simakathi inkosi letawuthanda ithandele sife Jehova lasibeke etandleni and lithi-ke iBhayibheli bangcwele lana Jehova abesakhulumeke naSamuel and Samuel wahamba-ke manje wenta njengoba simakathi ashilo and lithi iBhayibheli Jese wawabutha emadodana akhe onke abakhona Nkosi yami abakhona athi nasakhona and lithi iBhayibheli Jese wase uyaqala-ke manje wendlulisa indodana yakhe yokuqala ligama layo lokungu-Eliyabi Nkosi yami wathi naSamuel umprofeti Nkosi yami wathi nakabheka wathi nembala le appearance le isho ukuthi nembala lo utaba ngilona vele lekabekwe nguJehova ngoba nalo jala likhulile impela lilihle kulikhwa lelijaha wathi nakalibona Samuel wathi nembala lona nguyeke Jehova lamkhethile wathi nakamendlulisa wase uyakhuluma Jehova wathi lalela Samuel akusuye lo namendlulisa endlule and lithi lifu laNkulunkulu kwase kulandzela indodana yesibili lebe kungu-Abinadab and weta naye wathi nakendlula waphinde Jehova wakhuluma wathi nalona wesibili lona akusuye lona lengumkhethile and iBhayibheli lithi waphinda Jese wandlulisa indodana yakhe yesithathu lebe kunguShama and Jehova waphinde wathi nalena akusiyo
yendluliso nayo yendluliswa Nkosi yami kwaphinde kwalethwa indodana yesine lebe kunguNathaneli waphinde Jehova wathi nalena akusiyo kwabuya kwendluliswa indodana yesihlanu lebe kade kungirada waphinda Jehova wathi nalena akusiyo kwadluliswa indodana yesithupha Nkosi yami indodana yesithupha lebe kade kungu-Ozem Jehova waphinde wakhuluma wathi lena akusiyo Nkosi yami iBhayibheli bangcwele lithi ke lana sekandlulisiwe onke Jehova besoloko athi akusiyo lifu laNkulunkulu noma ngabe beyikhona le ndvodana yesi-8 lifu laNkulunkulu lelingayifedi ligama layo lekuthiwa indvodana yakhe Jese leyafa lokusho ukuthi nayo ngabe nayo kube kuthiwa Nkosi yami yayikhona ngabe yathi nayo yalethwa yafike yendluliswa ngabe Jehova wayireject ngabe wathi akusiyo lithi ke lifu laNkulunkulu wase uyabutha Samuel wathi Jese ngabe sekaphelele madvodana akho na Nkosi yami waqala Jese wathi ya sebaphelele wase uyakhumbula wathi kukhona lo sethi imfuyo ntami ukhona lo welusile ngoba bekakhohlwakala Davide ngoba umuntu lebekade angimelusi abethathwa ngento athathwa njengento lengesilutho abethatha njengento afanana nenja nje inja Nkosi yami lethi nayisaphila uthole ukuthi umnikati wayo abe ahla ngayo Nkosi yami isaphila beyibita ngokuthi ngibhuti lion ngoba beyingenisa inyama lakhaya bekungena tinyamatane lethe ehlukahlukene kodwa kuthi nakufika isikhathi sekufa kwalenja liyaphela leligama athi ngibhuti lion lo indvodana bese yajika ithi noma seyifile ingede yaniketwa nomgcwabo lohloniphekile kwathi sephela ukuthi leli bekulunga lemndeni lebekade liletha kudla etafuleni kulomndeni lithi lingafa nje life lingede labhujelwa nomgojana phela kufakwa lana ke Davide ke uba ngumfana lokhohlwako ngaye ungishoyise wakhohlwa ngaye wakhumbula kamuva ukuthi hayi kukhona lona lo elusako la ekhaya ngoba na ungumelusi ugcine sewuthatheka nje noma ngabe ulilunga lalomndeni ubese uthatheka njengento nje lengesiyo nje ngoba ungumelusi Nkosi yami ungumelusi uthi ke Davide uthi ke lana Jese ukhona lo sasele ngumfana wethu inkomo njengeDavide nje ulesigangeni la kakhona uthi ke Samuel akuthunyelwe abantu bamlande ngiyacabanga nje lokuthi ngabe lamadodana ke manje abese kanjani ngekwada ngoba phela kude lo mnyebeka angathunyelwa kwabika lokhu phakathi kwalamadodana lebekade seka rejectwe nguJehova kwabika athi kube ngiwo lahamba ke manje alanda Davide umsa waJese lesigangeni Nkosi yami ngiyakholelwa lokho ukuthi bese bagcwalelene bese bakwatile ikakhulu Eliyabe ngoba Eliyabe phela yena bekade lokho ukuthi mine ngiyindlalifa mine ngiyindvodana yecala ngimi lokumele athole tonke thimo but ke Jehova akasebenzi ngebundlalifa la akabuki ngaleyo ndlela Jehova unendlela yakhe yokubuka lithi ke iBhayibheli wase uyalandwa ke Davide le ekweluseni lapho bekakhona lithi ke walandwa wathi nakalandwa Davide Nkosi yami ngoba Davide ubonakele aseluse letimvu teyise kwabonakala emandla aNkulunkulu kwabonakala moya wasimakade ahlala naye moya wasimakade
ngesikhathi akhuluma naye. And lithi ilizwi laNkulunkulu wathi nasalanziwe wabuya wathi-ke nakamendlulisa uyise Jese. Lithi iBhayibheli kwakungwemfanyana kubofana nje. Nkosi yami, wathi nakendlula wase uyakhuluma Jehova wathi-ke nguye-ke lona lengumkhethile lo dawuma ahole isife sami. Nguye-ke lona lo dawuma ahole isife sema-Israyeli. Nkosi yami, kunento lengiyinakabo ngempilo ya Davide. Davide lana waze wakhohlwa nangumtali lamtalaho. Yenkosi yami, wakhohlwa ngaye. Lokuthi kulabantu abamukhona lo seseseni ukhona ngoba Jehova nakathi akusebenzisa ukwenta ukhohlakale. Kungede kwade kwalutho njengawe. Kanti Jehova uyathi ufuna sebakhulumile, sebakhulume amagama labangeke bakhona kuwarivesa. Jehova nasakhuluna nasentile ngoba Jehova unendlela yekukuhlungela abantu lokumele bangabi seceleni kwakho, lokumele bakhweshe eceleni kwakho because labantu laba abakafanele kuhamba nawo. And lithi iBhayibheli wase uyakhuluma-ke uNkulunkulu wakhuluma kuSamuel wathi-ke nguye-ke lo sale-ke manje lona umgcoba ngoba nguye lothaba inkosi yalesife sema-Israyeli. And lithi ilizwi laNkulunkulu wase uthatha liphondo lwakhe wase wehlisela-ke mafutha wawehlisela enhloko yakhe. Wathi nakawehlisela enhloko yakhe, and lithi iBhayibheli moya waNkulunkulu wase wehla ngemandla, wehlela ngetulu kwabani na? Ngetulu kwaDavide. And Davide wase uyefa manje lokho ukuthi angisahambi ngedwa, manje sekune double portion lese yehlele ngetulu kwami. Sekunemandla Jehova lasa wavalele lasala ngetulu kwami lese ngihamba ngawo. Waye waqala wefe mandla manje. Nkosi yami, waqala wefe mandla lokuthi uNkulunkulu sowungetulu wakhe, Jehova sowunaye. Nkosi yami, kunento lengiyinakabo ekugcotshweni kwakho wathi nakajika wase ubuyela emuva. Nkosi yami, and lithi sekafile Sawula lokuthi Davide sowubekiwe-ke manje sowugcotshiwe ukuthi abe inkosi. Lithi iBhayibheli Sawula wathi nakambheka, wathi nakambona wabona lenye indoda, wabona indoda legcwele inkazimulo. Wase uyaqala Sawula waba nefiye ngaDavide, wase uyamesaba ngoba bese kulolugcobo lukaJehova, ngoba bese kuloluphawu lebese libekwe nguJehova, kwakunoluphawu lebesabekwe lona lizulu. Nkosi yami, ngoba uyabona Jehova nathi akusebenzisa, uthi aqala kukusebenzisa nasabeka luphawu, uthi aqala kukusebenzisa kufete kubantu nasaqale wabeka luphawu empilweni yakho. Kwanyalo Jehova usengakakufethi kubantu, but kutawufika isikhathi lapho akufeta khona, kutawufika isikhathi lapho khona akufeta kubantu. Nkosi yami, akufete ngesikhathi lesifanele. Sebake bakunyethela bathi bayaqetha ngempilo yakho kana bakabudi. Lokuthi kunesikhathi saJehova mase kuneluphawu lukaNkulunkulu. Jehova utakuthatha from down akubeke etulu, athi lo munye umhlabeni ngithethe down wangibeka high. Asengikutshene mbana sekhaya lokho ukuthi bantu bangakhohlwa, bathi khona indoda yemadoda lengakhohlwa ngomuntu uJehova ligama layo. Nkosi yami, ayikhohlwa yona ngomuntu because kwaba ngiyo liyathi ningasikhathi ngomuntu yammenta yammakha yambumba yaseyikhuluma amagama yathi kuhle. Jehova
bangakhohlwa lana Davide wakhohlwa nguyise wakhe. Nkosi yami, just imagine mangabe kwenteka ukhohlwa batali bakho. Kanganani-ke bantu bangaphandle, kanganani-ke bantu basemntini bathi awukhohlwa ngawe. Nkosi yami, bathi awukhohlwa ngawe, bathi awukhohlwa ngawe. Nkosi yami, bakhohlwe ngawe, bathi Jehova nakaqalako akukhumbula. Nkosi yami, kukahlethi bakhohlwe ngawe, kuthi awufika isikhathi lapho khona uNkulunkulu athi awufika bese ubeka luphawu lwakhe, athi nasalibekile bese bayaqala uyakhunjulwa. Nkosi yami, and little pipe uyise wakhe Davide wakhohlwa ngaye, ngoba liyabona uNkulunkulu nakade akusebenzisa, naNkulunkulu athi akusebenzisa. Bantu lophila nabo emangweni bayakhohlwa ngawe, bakubukela phansi. Nkosi yami, uthi noma uyabahayikha imodolo takho, kwesinye isikhathi uthi na uthi uyabahayikha babukele eceleni wangathi abakakuboni, banyanyiswa nguwe. Hayi, abanyanyi wena, banyanya lento Jehova layihlanyelela ngekhathi kuwe. Nkosi yami, uyathi lokho ukuthi bake bakwenyanye emva nasekhaya, bakwenyanye baze banyanye ngisho bantwana bakho. Abanyanyi wena, bathi banyanya lokho ukuthi kune-anointing lela kuwe. Abanyanyi wena, bathi banyanya le-anointing of Christ lela ngetulu kwakho, ngoba uyabona mangabe kune-anointing yaKristu empilweni yakho angeke uthandwe bantu and ngeke bakujabulele. Ngisho even ministry notayihola bangeke bayijabulele, bangeke bakuthande. Nkosi yami, bakhulume ungesabi, bakhulume ngendlela lesimanga, kanti Jehova uyakulungiselela kunedingo takho. Jehova lakulungiselela tona. Bantu abakethu, uyabona Jehova mangunento la ihlanyeni, uyabona ngenganake empilweni lokho ukuthi uyabona mawuse umfundisi longenayo imotolo awuhlonipheki kubantu, bakuthatha nje njengento le-useless nje, bakuthathe njengento ngingumuntu lonakako. Uyabona ngalesikhathi ngisethe imotolo abe nginaka and abakuthathi nje serious. Hallelujah, abakuthathi nje serious. Mayibonge inkosi yasezulwini, bakuthatha bulele sinjengakhiswa amadada. Uyabona the day uqala uba nemotolo sebaqala ke manje ukukuthatha, bakuthathe ke manje bakuthathe ube serious, abasakuthathi nje bulelesi njengakhiswe amadada. Senawo mawuqhamuka akusakhulunywa sekuthiwa naye ingceku yenkosi, because sekukhona lo hamba angathi bantu ukuthi batshelwa yini lokuthi ingceku kufanele niqale nihloniphe mase ihamba ngemotolo. Ingceku kaNkulunkulu ufanele kuyihlonipha ihamba ngemotolo, ingahambi ngemotolo. Asenge ngikhulume namagama nawo. Bantu abakethu labanengi, Nkosi yami, labanengi bayenzile imistake, bayenza imistake, baqala babukela phansi ingceke ukuthi uNkulunkulu kani kula kufihlwe khona impumelelo yakho. Asenge ngikutshele ngoba nasekhaya ngifuna ukukhuluma clearly, ulalele ufile. Uyabona nje la ngimathetha la, abantu abaningi abangithathi nje ngengcebo, but I want to tell you, look, there is coming a time la khona la ngithi nangiqhamuka khona bathi nangiqhamuka bathi na ingcebo yaJehova, nalabo bekade bakubukela phansi, nalabo bekade bakuthathela phansi bangakuthathi njengento lefanele kuthathwa.
yenkosi yami babukele phansi bacabanga ukuthi le nto le angeke iyenzawo le nto lena angeke iphumelele asenge nginitshene bantu bala ngimathetha kunebantu Jehova lababekela tandlini kunebantu impumelelo yabo namhla baphumelele la baphumelele through my prayers labanye bakhona bayadwala ubabone ukuthi badwalile but aba understand lokuthi baphumelele ngoba kwente njalo baphumelele because Jehova ubabekela tandlini tami angifeyili kubabeka emthandazweni angifeyili kubakhulekela asengikutshena ngwana sekhaya asengikhuluma nabo somabhizinisi aba understand ukuthi sometimes they become richer because bathandazelwa ngilethi ingceke utalent zawo bakhulekelwa ngilethi ingceke bacabange lokuthi bona the way labaphumisha ngawo empilweni kungemandla abo no it's because ngemandla aNkulunkulu Ngosi yami ngemandla aJehova ngemandla aNkulunkulu lawahlanyele kule ngcebo asenge ngikukhuthade endaweni yangakini never ever look down upon ingceku kaNkulunkulu uthi awulahla indvo takho lethi bekwe la sandleni sakhe kunebantu labangeke baphumelela empilweni as long bangaka recognize bafundisi labathiti Jehova labeke ilife yabo wayibeke esandleni sabo kunebantu nje lengathi ukuthi ngeke baphumelela labangeke baphumelela makwentekile badwalela mina because Jehova ubabeke la sandleni sami ngibabuka la ngibabeke la ngikhuluma tonke timbo ngemthandazo Jehova atende lathi impilweni nta bahlondlobale makethe babuye lapho badwale bacabanga ukuthi ngemandla abo yenkosi yami bantu bangakhohlwa ngawe bathi Jehova ngeke akhohlwa ngawe lana Davide bese kukhohliwe ngaye naye sekathi tshena ukuthi mina sekuphelile ngami ngiyawuhlala ngingumfana wethi inkomo ngiyawuhlala ngumfana lonquthe emakhazana kanti Jehova akabuki ngaleyo ndlela unendlela Jehova labuka ngayo unendlela Jehova lakenta tindvo ngayo and the little Bible wafika isikhathi Jehova lapho amkhumbula khona David and wamthatha wambeka esihlalweni wambeka endzaweni lephakeme bantu abakethu bantu abaningi bathi sizamile bathi sizama indlela tekufuna kuyakohlala esihlalweni letitsite letiphakeme ngike nganaka empilweni impilo ingilenye bantu abakethu ngike nganaka ngikhuluma nalomunye umfundisi uthi hey mfundisi kufanele ukuthi ushintshe spiritual father sakho uhambe wakheleke kubafundisi labanolutho uyabona nje mfundisi kube wena wakheleke kube una ungachuza nje uchoose spiritual father sakho lesime kahle lesinemabandla lamakhulu lesihamba ngetimotolo letingulu lesathiwako sisinemali la kangwane ngiyakushena nawe utawushutha apha hey lo muntu lona aka-understand usengakangiqondi usengakangiqondi ngithi lalela lamba nasekhaya ungahamba ufune bo spiritual father bakho laba rich mina I've got my spiritual father lesi-rich lesingikrestu and futhi nginaye spiritual father akanenjaba noma bongambukela phansi bongambona angenalutho namuhla but I know lokuthi le spiritual father lesi kunetindvo laNkulunkulu lakatawutenda uma singithandazela kukhona tindvo lakatawutenda uNkulunkulu ngaso ngizawuphakama
thubeka nalabo spiritual father bakho labanolutho ngoba abantu abasathandazi kulamala abasabafuni bo spiritual father lababonakala banganalutho bafuna bo spiritual father labanolutho uthole ukuthi nalo spiritual father lo somlandela ngoba unolutho akasekho nasalala kule line kaNkulunkulu akasesine mfana kaNkulunkulu seyichurch goa nje but lesihamba lisonto nje wena ufuna kulandzela yona. That's why yonke imikhiba lakayentako nawe utawenda njani utawulandzela nawe ringse yena. Bantfu noma bangakukhohlwa Jehova angeke akukhohlwa. Kunebantfu labakhohliwe ungamangali mfundisi lokho ukuthi emapastors baningi labandleni but when it comes to kuma payment wena lelakho ligama liba segcineni asengikutshene ukuthi kunento Jehova la yentako empilweni yakho lokho ukuthi bakhohlwe kunesikhathi la Jehova angeke akukhohlwa khona. Jehova utakukhumbula abe bangakhohlwa ngoba la ngaphandle kuyenteka lokuthi bofounder bemabandla uthole labafundisi bang25 kuthi kulelo langa lelo nangabe banikedwa leyo mali yensipho bafakelo bathunyelwe bonke bong24 but wena usale wena waka 25 hayi akalwi nawe but ulwa nale anointing uyasensa lokho in you there is God's power kunemandla lakakhona ungakhathatheki uthi na uthi ushalala labanye bakutshene bathi hayi thina sesitholile sekungenile mfundisi sekungenile nathi sesibantu ebantwini umangale uzubashayile bong24 uthole lokuthi ngwe wedwa losele sebakhohliwe because abantu bayakhohlwana kulomhlaba but Jehova akakhohlwa. Sometimes kungabi ngilo founder lona lokhohlwako but ukhohlwe ngileli committee likukhohlwe bantwini bonke babalwe nawe but balwa nalento lelangekhathi yenkosi yami balwa nalento lelangekhathi lebekwe nguJehova wena ucabanga ethi balwa nawe bakukhohlwe bayekele bakhohlwe but Jehova yena utakukhumbula wathi selakhohlwa ke le David but Jehova wase uyamkhumbula. Asengikutshene mbana sekhaya bekade bakukhohlwe yonke leminyaka but asengikutshene ukuthi lo mnyaka wa 2026 Jehova utakukhumbula. Jehova utakukhumbula angeke akhohlwa ngawe bakukhohliwe yonke leminyaka but kulo mnyaka lo Jehova angeke akhohlwe njengoba ngamkhohlwanga David nawe ngeke akhohlwa ngawe nawe utakukhumbula nawe utakhwampela tinyembeti teminyaka tiyawesulwa tinyembeti teminyaka uthathe sule Jehova base bamangale tithathaho tonke timangale lokwakuthi kwentekene empilweni yalomuntu ngoba Jehova sekakhambele ngoba kuyenteka lokuthi ukhohlwakale ube mdala emsebentini utholakale ukuthi futhi ufundzile Nkosi yami ufundile kakhulu uphethe imasters esandleni sakho but ukhohlwakale ukuthi bantfu labanema diploma emsebentini because sebadizile kube ngibo labakhumbulwako. Asengikutshene lokuthi khona sakho sikhundla la kubekele sona Jehova lapho bangeke bakhohlwa khona lapho Jehova yawuvusa bemunye abese uyakhumbula ukuthi nakushortlistwa bese igama lakho liyatholakala noma ngabe bekuthi nakushortlistwa incwali igama lakho i-application yakho ikhokhe ilahlwe ifakwe kamdustbin but there's coming a time lapho Jehova atakhumbula khona lapho ingeke yakhokhwa yafakwa kumdustbin ngalelo langa Jehova uyakwenza imiracle uthathi na kumele kushortlistwe afake egula Jehova kulabo bantu laba shortlistabo bese uyabitwa nawe so uyangena ngoba kulikhulu emhlabeni la
namhlabeni kulukhulu emaposition amaningi bantu bawatholile bakhohlakala abantu labafundile atholakala bantu bangafundi ngenxa yomdizo wabo ngikhumbula ngalenye lemalanga ungangithathi kancane angisilo lolo hlobo lelo lokuthi ungangidizisa mina ngiyakhumbula ngalinye ilanga Nkosi yami ashonelwe ngumfowethu nasishonelwe ngumfowethu siyagijima-ke kumele ukuthi angigcwashwe umnakethu onesaturday siyagijima-ke uyabona mawuthi siyagijima ubathe ubamba loka uyabona mawushonelwe nale ngqondo iba nekudideka sababathe siyabamba Nkosi yami tikhathi dasishaya Nkosi yami sathi nje nasingena singena nje egedeni awusabe sishaya isikhathi sekuvalwa sathi nasingena ukuthi 1 minute to Nkosi yami sathi siyangena sabona vele sebalungela kuphuma Nkosi yami ngasho ngathi ya konakele impela konakele awusasiyangena wathi lo ninawo ibhadi yenu nine bekunene ibhadi yenu sesivalile vele ungeke usenteka ngale ndlela lentayele ngayo vele nyalo sesivalile ngani nani ushikisha phansi ngonyawo so ujwayele lo mdizo ukuthi kuzisale nyalo kuphuma lesidumbu lesi kumele siphume nyalo ngokuthatha sekuthi nalaba lesihamba nawo sebayangidonsa bathi buya ngala mfundisi kunjani sihlanganise kwendinobhu lapha sisale simcela ngathi lalelani la kohlakahla la lalelani la ngibhenya phela mina lalelani la lo ngifuna kumgeza lo ngifuna kumkhipha konke lokuhlakanipha kwakhe lo yebo bese kuhleliwe lokho ukuthi nakanjani siyangqwaba ngalomgcibelo ekseni ngathi lalelani la kuthi imali etawuphuma la sonke nyana sibuye lapha emkhulweni ngathi hayi kuthi inkinga njalo Nkosi sala ngabe ngitshena driver wathi driver ishaye ibuyele emuva akunamali sayikhokha lona ujwayele la singathi sihluphekile sidizele ukuthi sifuna kuthatha sidumbu lesihluleke nje kufika asikabi late nakanganani just sibe late ngeliminute elilodwa ngathi lo ngifuna kumfula lona ngifuna bathi sabe sijika sibuyele emuva wema kanjalo wathi ngakusasa ngemgcibelo sabe sifuka sisilanda saphinde sathola yena ngathi silandele umtimba womfowethu Nkosi yami ngangifuna lokumkhomba lokuthi i-life ayikho emdizweni kunebantu longeke mina nje engakungidizise kalula angisilo lo hlobo longandizisa kalula angisilo never khohlwa bangakhohlwa abantu bathi Jehova ngeke akhohlwa bangakhohlwa bemndeni bathi Jehova ngeke akhohlwa ungakhohlwakala kuthi yonke indzawo bathi Jehova ngeke akhohlwa ngifuna ukuthandaza nawe mbana sekhaya besoloko bakhohlwa yonke leminyaka bathi ngifuna ukutshena ukuthi lo mnyaka lo ngentando yaJehova bangeke bakhohlwa emagameni okumele abitwe nelakho litawubitwa angeke ukhohlwakale bebangabe sebakhohliwe waze wakhohlwa nabangani bakho bathi Jehova angeke akhohlwa ngoba unguJehova longakhohlwa ngomuntu and Jehova wathatha Davide from phansi endaweni lephansi la ekweluseni wayombeka waba inkosi Nkosi yami ngoba yena akakhohlwani bangakhohlwa abantu bathi yena ngeke akhohlwe bangakulahla abantu bathi yena ngeke akulahle akakhohlwana Jehova asengithandaze nawe nanamuhla
ekuseni egameni likaJesu Kristu asesithandaze mbona sekhaya ngifuna ukukhuleka nomuntu lothi Nkosi yami bebangikhohliwe dongethi invathi kangihambeli kahle ngenxa ukuthi bebangikhohliwe but namhla mfundisi sengiyasonzela sengifile ukuthi khona indoda lengakhohlwa ngomuntu kwakho nje kubalekela kuJehova ngeke akukhohlwa yebo bakudisappointile bantu lokuphila nabo emangweni bakhohliwe ngawe emndenini bakhohliwe ngawe baphathe emsebenzini bakhohliwe ngawe bathi khona indoda lengakhohlwa ngawe uJesu igama layo na utakuyo uthi lahlela kuyo ayisoze yakhohlwa ngawe yebo sebakhulumile endleleni ukuhamba ethi indoda angahamba kahle walahlekelana nawe base bayakhohlwa ngawe bacima igama lakho kwaphela ngawe bakukhuluma kwaze kwaphela ngawe bathi khona indoda lekhumbula nabo khona indoda lengakhohlwani uNkulunkulu igama layo ithi nayithatha umuntu imthathe phansi ihambe imbeke endaweni lephakeme ithi nayithatha umuntu imthathe endaweni lebukeleke phansi ihambe imbeke endaweni lefanele indawo lephakeme lapho khona thina sahleli bese bayasama kubuya bese bayasama kusonzela ungabasabasonzela ngoba Jehova bekabakhweshise kuwe ngoba bekafuna ukukhomba impilo yabo ukuthi babantu labanjani bekafuna ukukhomba impilo yabo lokuthi bahlobo luni lwampende because kunohlobo lwebantu lolibonakala luhlobo lwampende lomhlophe kani naso ulinakusisile lungimpende lomnyama lolungcolisa labanye abantu asengithandaze nawe mbana sekhaya egameni likaJesu siyabonga baba wethu longcwele sibonga babethandwa lizulu sibonga babekunakekelwa baba wethu longcwele sewukhulumile uNkulunkulu wasezulwini lokuthi bantu babe bayakhohlwana bantu babe kulomhlaba bayasikhohlwa baba wethu longcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha but wena uJehova babe longakhohlwa ngomuntu ngoba umuntu babe wadalwa nguwe wabunjwa babe nguwe watinika isikhathi ngaye baba wethu ongcwele nanga umlaleli uNkulunkulu bese bakhuluma emagama lebekathi ayibulele impilo yakhe baba wethu lomngcwele bathi bayaqetha ngayo bayaqetha ngempilo yakhe bathi wase uyasukuma uNkulunkulu wamthatha endaweni lepha wamthatha endaweni ephansi wambeka endaweni lephakeme sengiyathandaza amandla amalo engcwele kaNkulunkulu loyo lefelena ishumayelo lena babe angeke babahlale anjengayitolo basi impilo yakhe utayishintsha baba wethu longcwele nawa lomndeni Nkosi bese baze bawutshenile lokuthi ngeke walibona lehlalabo uyawuhlala uhlupheka uNkulunkulu wena uJehova loshintsha labampofana uNkulunkulu ubende Nkosi bahlale nemakhosi babe egameni likaJesu ngiyathandaza yebo lamagama bese bawakhulumile ngetulu kwakhe bathi sengiyayishintsha manje le ngiyishintsha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amandla amalo engcwele uNkulunkulu wasezulwini ngenelela emabhizinisi babe anaba abantu Nkosi labaphakeme labaqhubeka bathathe inceke takho Nkosi labaqhubeka Nkosi bathi nakekele inceke takho labangathi bukele phansi labane understanding yakho Nkosi lokho kuthi babe thibithwe nguwe baba wethu ongcwele egameni likaJesu ngiyathandaza babe nakuwe malanga Nkosi lokhulumile efini lakho babe wathi ngemalanga ekuphela babe kutawuvela baphukuthi labanyenti yebo babe sesibabonile bafelile uNkulunkulu baphukuthi labanyenti bagcwele Nkosi ema-social medias baba wethu longcwele kepha wena uJehova uNkulunkulu wasezulwini lebekade babukeleke phansi mabaphakanyiswe babe sandla sakho labanye Nkosi baze bakhulume amagama babatshela wakhulunywa nabantwana babo baba wethu longcwele
waba-affecta babe ekuphileni nokuthi babe bangeke balungelwa lutho. Sengiyathi shintsha le thinto ngoba uthatha babelo phansi ukwenze kube ngilophakeme. Moya wababe, moya waNkulunkulu ungusimangathe babe, unguJehova babe wasezulwini, uNkulunkulu lonamandla. Labanye Nkosi babashenile lokuthi bayawuze bafe banganato timotolo babe. Sengikhuluma emagama, ngiyashintsha manje konke lokukhulunyiwe bese babe bahamba ngetimotolo babe lethi phakeme egameni likaJesu Kristu. Uyinkosi babe, ngethula kwemakhosonke Baba wethu ongcwele, ungusimakathe, unguJehova, uNkulunkulu babe lophakeme. Labanye emsebentini Nkosi bakhulumile kubasebenzi bathi ngeke wena waphakama as long kuze bekhona lokhiphako babe. Sengiyathandaza uNkulunkulu wasezulwini, makuphakamise sakho sandla baprove wrong uNkulunkulu lokuthi wena unemandla, wena ungethula kwako konke. Baba wethu ongcwele, ngiyathandaza uNkulunkulu wasezulwini, ungusimakathe, unguJehova welizulu nomhlaba, akekho babe lofana nawe. Siyakubonga ke babe nasemini yasekuseni egameni likaJesu. Uyinkosi babe yaphakade, uphakeme ngamandla akhe elizulu. Phakama Nkosi ngobungcwele bakho baphakade naphakade. Abengilona loyo Nkosi lofele nanshumayelo angabi nekuthula mandla moya ingcwele njengoba uyihlanyele empilweni yami babe. Siyabonga egameni elihle likaKristu Jesu waseNazareth. Uyinkosi babe lephilako, uyinkosi babe lenamandla. Lokhu babe ngunikela ngekholwa kwelihle igama laKristu Jesu lweyinkosi lomile uze bephakade naphakade. Usisa ibandla lakho, lifa lakho uNkulunkulu, uliphe mandla nasetikhathini kuphela. Baba wethu longcwele, ngiyathandaza in the mighty name of Jesus Christ waseNazareth, in Jesus name, amen. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, bani lokhu siseke.